Ti masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserietay witalawasan na pulwan. Dagiti urila, dito drama tayo, ti masakbayan. Da kayo adwa, anak kan Raki, itatawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldo kadagiti katulong, da kayon adwa ti aglinis ken aglaba di ti balay, sursuruan nyo mattegluto. Kasanong ti panagadalmi, tita, saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon ama panide pagadalan. Inton umay apa nagsasara, sa kayto agiskwena, hen? Apay ngay tita, kaya't ko ti mapanide pagadalan, awan na rudin ti aramating nyo, tawan mo tin ni Papayo. Apay namin na aksidente ni Papa, awan lang narudin ni Mama, awan pa'y ni Papa, wan nga rod maanom, kasano tapaitan, isong nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya na iti pangsweldo kadakwada. Alaman at isapol amin ti grocery nga imatuna kipaggapon amin akanan kan pangsweldo iti katulong. Anyo matenti kastoy mano, balay ta nga makatulong tamat, ha? Apayan na ibaga makatulong ta. Babaunan na ta matitita Hasinta, apay namin nga inasawa ni Papa ni Tita Hasinta, idinatay na idi Mama, Diyak manamok ni Papa, hinsang pat namat dito'y balay ni Tita Hasinta, diyak tayat ni Tita Hasinta, naunot namin, nalain pa'y nagkudot. Mangumangan sa mati J. Ruar, tay maganang agluto ta iti kananta, namdemat mangan dito'y, isuna uray noodles laan ti luto ta, awan bibiyang na uma ako ni titlog kan noodles mano, isulaan matigat-gatangan ni Tita Hasinta. Apay nga ta kayo di arubayan o beng, or-orayan mi ni Tita Nana, naibos namin ti itlog kan noodles aginata na, awan iluto mi, anya, itlog kan noodles tigat-gataman na para kada kayo, unana, namsaan matamang mga ni J. Balay, no saan amang makandita balayo, kaawatan na iti restaurant amang maman, siguro nana, sapay naglayng nga gumot, agkudut pa'y, madadi na kayat, ama ano rabinto na samangpat, ala, umay kayon diti balay, tadain lutok adinamdan, kaya tsoka diti dinamdan, makan kami dita balayo nana, oy, ana, kababay na mamantakat din iti balay kasabalay. Mabisinak mano. Diyak naminen kayat jay noodles. Saan kayo na agin narasaas dita? Umay kayo ket din. Apay, di yo kayat tilutok? Nga, nagimas mit kayam ti dinanggang abokal analaukan iti bulong marunggay nana. Ay kasi kayo mat na ubing. Mas daw ni Manang Hasinta, taimutan na kayo. Katadamot imbati te amayo, anigusyo na. Imbagap day takan kwa na, mamkinudot na, nana. Saan anayin kalintagan day taharamik na? Awan ka diti kabagyenyo dito eh. Saan may nga muna na, di ko na idini papakatadakan no ijaminda na uti kabagyan dakan ni Mama. Kastagayam. Saan maruta dito tisigot a lugar da, isungawan kabagyan yu dito eh. No adala kumamumi a kabagyan mi, panawan mi ni Tita Hasinta, mapanta mi itibalay ti kabagyan mi nana, kasanon tibalay kan grocery yu, alawan mo't ako kwa ni Manang Hasinta. Imbagta nagkita tama ng Hasinta, ne, kanayon tamat nagkikita, saan lang ita? San aga po ta makibiyana, nam kakaasid iti ubing, apay kumakakaasid ako nam madlaw mabisindala unay, pinakan ko ita diti bala iti malam, awan ka namin, kat awan ka noon ti iluto da, anya, naibus ka din ti ginolpik nga bastuda,
nang gulpi ka iti noodles kan itlog. Umadik po tano pang yun ang noodles kan itlog laan mana mapay. Dakas ka diti noodles kan itlog. No isa ka na yun, maumadamangat manang hasinta. Agyaman da pay kit dia, taiga kang pay ida. Umay kayo man da kayo ado. Ape ka di tita, tita kam kumakadinan. Nanay, masikam muot. Daita, ti maganabyo. Ape ka di tita, anya ti masulme, apay anapan kayo nangan kita balay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo igay, si imbaga milang, anaybos ti noodles ken itlog aginataw mo asid-sidain me, tamang maman kay je restaurant, o pinimba kayo amang mga nakiki-restaurant, sinalbag kayo. Dakas ka no te aglastug tita, imbaga milang matipod no, imbaga kaya sumumbat ka, anay ko na nagsakira, Ape nakamisuot ka bitbikan. Malas ka no dayta nakamisuot, dawan pa'y buhay naman, no. Masurunak ka dagiti ubing na anak day di asawa. Mas dawak namin Maapay asika ti mga asikaso katakwada. Balay da kipagiganan mi. O kwan ipapanda day ti grocery. Nim awanin di amada. Tanatekat merot. Ited mo ida kadagiti kasabagyan da. Sigot at tagamindanao da. Awan ti kapagyan da ditoy. Di kabaylakat ited ida iti DSWD. Amang nu ala anda ti grocery nu ited ko dagituping. Sabagay, kenti da kalabalay. Sayang nagpeso, no sana iti puder mo ti pagyananda. Saan kamat namin alegal na asawa ti amada? Kasano, agkalay siya kami kuman, niyam na aksidente. Iso asikalatan ti agparanagari dyan tapno agyam kalatay ti balayda. Umayak tumat ti jay, inton madanon ti aldahaw. Naganumat ti laban tayo lupot mano, nasakit ti ima, oray siyak narud, nasakitan ti imak, nabdakal namin ti ulos ni tita. Patita kiti kortina, naglalawata. Ada ko masabali apapanantamano, jakmano sanditoy, pumanaw tanditoy, nambalay tamat daytoy ading, ni kaditita sintatiagyan ditoy, balayta mamukatulom taman, saan ta katulom, ti katulom katakswildo, namdata, awan swildo ta, pumanaw tan mano, papanantamay, no sumampet ni tita kat tita pa'y nalabaan amin dagitoy, kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar mama, erikap ko ti gate. Nag-awit niyamin di katuno akadwayo ta masakiti inana, apay masyakit. Apay ka irikap mo ti gate, amang numayaw awan kayo narumar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat no matalan kayo iti aglaba sa lugan, popok na kade. Saan, mama? Rumor tanto adwa. Wano into na takadwayo, apay masyapol ka takadwa, sa anak ba't magpa-await. Saan niya iti dayta, mama? Amangan niya mino umadayo kayo. Marigata na kamang sapol kata kayo nukas kasano, apay kabinda sa pulan nak. Bakut akon, abok, ter aramidok. Kaslay di, napan kayo iti kabaniba nga purok. Imbag tam amuna ka di nakakita kan ka, katinyawag na kanya. Inaklap pala ilam mo. Basta saan kayo arumwar, taamanga no maatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Pakasyap mat na ilupat kikay. Adam, bati di flor atol bakit ilabisaan. Nakapataad ba? Hehehe, makapasyar magkailgad. Saan ka ta nakakulo ba kadayon diti palay? At subok para agrugan. Para
aguray taluhukan na. Kita am katinda ito'y bute ka manong, nagano a karton, plastik, bote kan anyapay dagitoy, sa nakitak de ka dala ka naglakoy ti kakastoy, at dapay landok ditoy, malako ka di dagitoy manong, una, santa matamawit dagitoy. Ay, mapantay ti agat-gatang, tay bagatang adu ditoy. Kaya't tang umay ibunang, at dalugan da para alay tigatangan da. Hala, intan junk shop, intan yarod mano, adumat dagitoy, nabayag siguro ana urnong dagitoy. At saat matikataon, at dumsaat matan, pabuk at malakae, ay, magnat di taigid, pumakad ay, iti marug, na, ay, ako na po na, goray man, at yata tayo at ito'y babasit ababalay, basa at mantinakasurat, siya, may, tere, siya, mindetre, nek, damig sudakal ijay akalapaw, ay, itayak madabapan at trinom, kasla makatudtudumot kami, ay, napintas matanday ti basikabalay, naaladan itilandok, adamot mabalin apagunogan. Tiles ti swilo kundiding na, pati ti kaslalamisaan, taiksmat. O bululkat man taditaak man nga artukaaw. Hey, mabisida, paikikted. Hawad mo't makan dito inapintas abasit abalay. Nadakkel matibayatin lako tamaanong unarudading at dan kwartata. Santan nga gawit ti balay, jakayat ni tita Sinta, ha? Papanantaray? Intay jay musulya da papaken mama, adalinong ijay, kan adapay pagtugawan ijay, mapantay jay kampusan to, sabagay, santa na, ngay, sige, pantapay narum gumatang iti kanamta, amapatay, stigi mano, inta gumatang iti restaurant, makaraman tamatlangan iti sabali amakan, dinangdang ken karne ti kayat ko. Apen nakalukat ti gate. Nakabiting tulbak iti kandado. Ay, masapol na awakak ni Police Armand. Hello, Armand. Mapupukaw ni Mama. Pangasim man tatulungan na. Anem oras o nagtukaw. Saan tumamuno niya mga oras? Yamitay bigat, inkandado ti gay. Awan ka titikatuan na titabalayo. Nagawid namin tikatunon. Kinasaritat ni mamaasan arumrumuar nga bimorla tamot. O sige, tibagat kadabiti kakadwak tagsawar kami. Alaman nga rod friend, himbatik itolbak, nakita na siguro, iso alinukatan na ti gay. Awan mo't nakiterkapsan. O di nasayat na wanda, tapno duatalain ditoy, amangan no at damang sampol kadagiti ubing kanya. Di ba kamanapan kay de grocery, ket iti sumanpat ka awandan. Sa bagay, saan kumat ida akap kaping nano? Ngam no at damang sampol kadakwan, kasanwakun, nalakalaing arasunan dayta. Awan samat tanti papartidus dakonam. Awan, ngam dayta ka arubak ti agin lalaing isakit na ida. Kita ang mga no, ate nakaida abakat itiunat timoso niyo. Sino nga tanday tabakat? Kapag yan nga tadapapa, saan nga taan na uyong day tabakat? Inayadan tatiyo masidog. Ang mga nuwag kudot akas kanitita Sinta.
Mabuti nagsamat no masidot mga no. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na bingen, di toloy teseryetay witalawas ang napulwan. Dagiti uli na, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurata, para itiradyo, Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclaya. Musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonardo Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, ITDZWT 540, kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Di napalabas, ulila daraki kan ana, kat ni hasintang aksyoman, ti kadwaday ti dakkalabalayda, iti nakita ti agkapsat, ti adu abote, plastika, kan landok, iti budegada. Napandayin lako dagitoy, katingkad denda amapandag pasyara, iti sementeryo. Iti sabali na ili, adamat agina adda flora, kan timang ruging agkabaw may nana, timanaw ti bakete, kat naisaro, iti sementeryo. Papagayam, dinggan titulo iti seryetay witalawas anapulwan. Dagiti, ulira, dito'y trama tayo, di masakbayan. Sino at adayta bakit? Kapag yan nga tatapapa, saan nga tanaw yung dayta bakit? Inayadan tati umasidag. Amangan wag kudut, akas kanitita asinta. Mabutan akmat na umasidag maano. Siyan siguro nagdangran, tabakit mat. Mangantenta mabisina, dito'y asided timosolyo ti pamananta. Mayat kumanumunag ta, pagtugaw ta di taunog. Linom di ta, ha? Kumikita ti bakit manom, ha? Napaso. Umunag ta, tay kantay ti kanan na. Amang ano mabisinan day tabakat. Mapisin ako, pig. At dakadi makanyo dit ha. At dabalon milula. Ikanda kay timakan tamangan tayo. Ay agyama dakada kayo, ping. Mabisin na kamawad balon ko. Nalipat. Nabinti nagbalon. Agsasango tayo naroon na mga na, Lola. Malabag na rood tanay. Mabisbisin na kunay. Ay. Ayan ka diti balayo, Lola. Apay na da kayo dito imosuleyo da papa. Ha! Papayo ka diti akin balay dito. Dito iti nakaita naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam da ito'y pintas abasit abalay. Lola, saan nyo ka ding mo tinaytanam dito'y? Dayta man tinaganda o, basaan nyo. Ay, korak no balay daytoy. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapol yu? Awan tayo met Flora. Awan ka ti tinamnama ema napanan ni mamam. Awan muhut. Ay napanan namatan. Nagdamag akadag iti asidig ditoy no nakita da. Ngamsaan ka no mut. Nawan nakakita, ang mga nulimugan. Ha! Takadanunan na ngay nga tanong naglogan, han? Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. When man friend, tagpaprinta kita doa pictures. Agpatunong kakadagiti mangipaskal itiladawan na. Ikabil mo matindi contact number mo. Tapnawa, ganda ka, na makita da ni mamam. O ang gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang at damang itulog kinkwana di tabalayo. O sige, kasta nga rotera midog. Anya ka di tinagan ni yu, Lola. Ha! Nagan ko. Ay, kwan siyamad. Flora. Flora tinagan ni yu, Lola. Kasla kastabot tinagan ko.
Nalipatak samot ton. Ayan ka iti balayo lola, at nakadi ka balayo. Nalipatak mutun kayan ti balay may. Lagi pam tay tulad da kay di balayo lola. Dito'y aklaktan, dito'y napintas abas sita balay. Kasano nga iti paglutuan kan kananiyo dito'y lola? Kanan. Mabalin ka din ka ikandak tumanan? Uray da kamin kanimano? Agyan kamin samat dito'y? Nauyong amin ti agsyuman tada kami lola. Ay akyan tayo garutan dito'y. Horay siya kat. Jak button amo ti pagawida. Saan mo tinadagawit dagiti ko namnobing? Napanendamat. Ay, baging nawak kumayda. At dapay lalaban dita. Sam kadia may mayat no didan sumanpait. Kasanuno at da umay mang sarong karkadakwada kabagyanda. Anya tibaga. At da natamat umay man pasyar kadakwada. Day talaan ti pagdanaga. Amang ano siyak ti mapabason. No anya ti mapasama kadagide nga inutil. Ikamdakan sana tan iti parikot dagiti nga obing. May mayat kuma, no adda kabagyan dapon tedak kadakwada. Nam amangan no alaan dati grocery kan balay. Imbag ta nasabat ka adela. At akadiba ka mana, nakitam ka dino sa dino kinapanandaan kan draki. Ha? Awanda ka di pa'y manam, awanda pa'y nga rod. Napanan na tadagijay nga alikutog nobing. Saan mo kada pabiro kita manam? Saan da mo tama pupukaw, tapi manaw da. Amu da ti pagsublanda. Kasano no di da nagsublay. Pangalaan da kumaitikanin da, no di da agaway. At yan tayo kanilula di ti mosoleyo, tayo napidutan da giti nakita ka plastikan bote iti iti sementeryo. Katinakila ko iti junk shop. Sumuro ta tayo nakmatmakipidot mano. Saanan? Amang ano mapukaw, wanumayaw awan ni Lula. Kadwampay. Amang ano madalapos tutilogan. Aw iret ni Lola mano. Saan mo't naubin tapnaw awiram. Bantayam, tat mo sana mapaniti kalsada. Amang ano matalan. Sige, tapadasot adamagan no ayan ti balayda. Unman, padasam numalagip na pay. Kuna namot namin na nalipatan na. Bar malagip ng tuwa. When manon, pidutot matagitag kay wara dito ya plastik. Adama minakita asa kuy ji igit. Malagip mo kadinte ayan ti balay yu, Lola? Ha, siyad kadi ateh tu ti balay tayo. Anya tinagan mo? Malagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak mano kunayo ada kayo ti akinagan iti Flora, Luna. Adaya ba timbadbagak? Ay uwun, malagip kun. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola. Saan kadi adinamag mo itayin tinagan ko kat imbagak? Na kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana, anya matinagan niyo. Ay, bay ang pailaon day tanagan. Mabisina kon. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nakantayo na ya. Ay, nalipatak mo taan. Apay na yakas la mabisina, madaon. Inton sumangpot ni Mano, adan to isang pot na amakan, Lola. Imbag na magsabat na diti kalsada gayam. Saan ka kadya simlak iti trabaho mita? Nagibak pa ita sa pulak ni Mama? Lading itak, nga masapo lalawlawan dayo ti ili. Tapno masarakan tayo. Adatap ni alimbugan, tapay ngawan iti asidig. No naglugan, nagturungan nga tati nagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabaling nga ili, in-coordinate min kadag iti police station iti sabaling nga ili. Adamatin picture na in-forward ko,
Hijak makaid namang pampanunot kan ni mama. Awan mo't siguro tidak ka sa napasamat na. Takal makalain. Napigsamat amag na ni mamam. Medyo makaliplipat lain, wan nga ruta. Nalipatan na siguro ti balay mi. Isoasan pa yan nag-aawihid. Manipod at daim patakdir da di taasidag ang grocery. Kimapsot matintay grocery. Imabal tumat na kiti sinalbag. Ita. At dan ka kompetensya ti grocery abambantayan ta. Nadlaw ko ang manipod awan da gitoping. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lain siguro. Gapot at da ka kompetensya. Nata. Waha? Natagtaga inup ko kit din ti amada. Kasla makaunot kanyo. Nairambra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo, sakbay naturo ka. Saan mo? Sika magtipin nanunot ko sakbay anaturo ka. Ta sika ket narot ti kaduat. Di mo ko na, asinarong karan na katinalpasan anatay. Tsak mo na mo. Ngam apay hastay. Makaunat amang kitkita kanya. Saborot kami ba't itipatadam? Ha? Makabag nakakadilula? Hinap namin at pido titibote kan plastik, patpido tamaya, at utab mo ka plastik kan bote itibudig at anak ko. Ha? Sa dino, lola, intay walayan? Diyan naglakwan may kanianaan alam itibudig kami, katadapay ita. Saan mi pa yan nagasto? At taya matbudi ka at ito'y basit ko napintas abalay. Sa nabalay da ito'y lula, musulayo da papakan mama da ito'y. Intay warut iti papanam, baran makita tayo ti balay be. Ha? Ay, unat pa iso. Baran makitam ti balayo, itay warudon. Kanawan tayo pa iti basit anapintas abalay. Aksubli kamin tumatlaan dito'y, Lola. Anak, kibinam ni Lola, tamang maatalan ni Tilugan. Wen mano, Lola, saan ka suminsina kanya? Agkibinta? Ayan katan ka na ko, napukaw na ta. Ha? Amang ano da itchabalayo, Lola? Amang ano da ayo tinapukaw, ay, saada ka ba pukaw, tabakbakatan ako. Ayan niro tibalayo nola, maladip yun. Baapod makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada tibalayo nola, wood asidag iti kalsada. Ala, inahiadan tayo marutimag na itiigit ti kalsada, Lola. Agturon tayo o Jason Trof. Di mo ka din nakita dagiti ubing si Mang Patan? Apay, kasangsangput mo ka di mana? Adamat kadwam, isa ni Giano, kadwak na tlaklakoy ki grocery. At ang samat relasyon nyo, kadwam samanan iti kalman na dakis ka di? Agpat kami matanawaya, nagkasando di tubing. Balay da day tapagiganan nyo sanaya, balay da lata, imbaga aya asaan da abalay. Ngam, ayan da arudonan, katagawid dan tuano makalagip da. Napandala siguro nagpaliwawom. Jok maguston ti tono ti panagsarsarita ray di ababaya. Mas furunak narod iti day di ababae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Amang anod at daadakis ti mapasama. Dakis at talaga ti mapasama kenkwana. Nemayat matiibul na na, para kandata. Aluwata ma, tama no dakdakis ako na kimapasama. Di kagdanag, malaki nga. Diyak matipalubos amay sagnakta. Gayem kanumamin ti inadagiti ubing daygeng adela. Isugayam na isakit na idahan, agpatinggalaan iti panangisakit. Nom awan polos karbo na nakadakwada. Santa na sayaan ti oras ta. Gagidekit din no binti pampanunutin ta. Ha, mas daawa ka.
Tiket di masakbayan ta, te planuan ta. Hello gayam, kumustan, ayan mo itan, adat di te kabangibaneli. Aten latawan ni mama na ipaskil dita, saan ka ti? Wan gayem, ado, ayan natan ni mama. Baran masarakan tayo di te kabangibaneli. Sapay ko maa, manungal taon. Awan ka ti kwarta na may gatan na itikaren na. O hindi kamu, sa maysa, no makalipat, di na namu teraramitin na. Kaslaw bingon. O sige nga rot, bye. Sige kayong, bye. Manon, kita ang tiladawan iti alad. Ha? Lola, saan pa di aladawan yu da ita? Ha? Hehehehe. Kasado ka at taladawan ko dita. Missing kayo kanulona, mapukpukaw kayo, hindi mapukpukaw, ada mat ditoy. Adora gayam tinagan yulona, win nga road, adora tinagan ko, imbagakla nga rodan. Sambali mat nga mintimbagayo anagan niyo. Ay, mabilang ha, takita donya ti address de lola, masapul ka kakadwa tayo, diyak kaya at nagsisida tayo. Anya pa ay tagite sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na binggen, tituloy te serietay witalawas anapulwan. Dagiti uli na, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, keniti direksyon, Virgie Faclay. Musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonardo Rebotazo. Isagsabot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iting kay Panam Tarabay.